laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى ربه نجا، ومن صدقه لم ينله أذى، ومن رجاه كان حيث رجاء. أيها المسلمون، الدنيا دار امتحان وابتلاء ودار مصائب وأقدار يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده فيها، وكلما كانت المصيبة أعظم وكلما كانت المصيبة على العبد أعظم كمية أو كيفية وصبر واحتسب كان الجزاء عليه أعظم. فمن فقد ابنا له ليس كمن فقد جميع أهله، ومن فقد بعض ماله ليس كمن فقد جميع ماله، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. وقال العلماء: والمصيبة الذي يصيب العبد لا يخرج عن 4 أقسام، إما أن يكون في نفسه، أو يكون في ماله، أو يكون في عرضه، أو يكون في أهله ومن يحب، والناس مشتركون في حصول ذلك، فغير المؤمن التقي يلقى منها أعظم ما يلقى المؤمن التقي كما هو مشاهد. ومن علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد أن يبتليه، فقد ابتلي الأنبياء والصالحون فصبروا. قال عليه الصلاة والسلام: إن إذم الجزاء مع إذم البلاء، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فعلى المصاب أن يعلم ويعتقد أن الذي ابتلاه بهذه المصيبة الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه وتعالى لم يرسل البلاء ليهلكه به ولا ليؤدبه، وإنما ابتلاه ليمتهن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله ليراه تريها على بابه لا إذن بجنابه، مكسور القلب بين يديه سبحانه وتعالى رافيا قصص الشقوى إليه. إن يتي الله سبحانه وتعالى نوهانيرا نو يتيرede en seeditike en yanani wonde mareweteɗo ala e hoore goonga, kono nafa rewɗo on lorra on mo rewali so wona kanko allahu subhanahu wa taala. en insinike ka makko, en tuubi e ruttike, en torike mo yawtan en bakkatuji meɗen ɗin, en seeditike kadi wondema muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo makko, o nelirimo gonga, o yottini gonga, o timmini gonga, o iwali ka leydi gaɗen sina gonga. Kala ko nafata en o andini en, ko lorrata en e boneji ɗin fo rentini en e muɗum. musidɓe julɓe tedduɓe, hulen allahu subhanahu wa taala no hanira noon hulirede. anden kala huluɗo allah o daɗi, kala huluɗo allah o daɗi, o mali. kala mo allahu subhanahu wa taala hartiki ko wiyete kon kulol ka ɓernde makko, tawata si o nani allah ɗum ɗon battina e ɓernde makko nden, tawata si o nani allah ɗum ɗon battina e jikkuji makko ɗin, tawata si o nani allah ɗum ɗon e battina e gurnam makko ɗan, tawata si o nani allah ɗum ɗon woɗɗinaymo waɗugol ko allah tomi, tawata si o nani allah ɗum ɗon newnanaymo pooɗamo yawinanamo waɗugol ko allah subhanahu wa taala yamirimo ko waɗugol. on ɗon hara yaw yettu allah, anden wondema kanko allahu subhanahu wa taala kala gonguɗomo o heɓata lorra. kala on tanginɗo moƴƴere juuɗe allah yaw anduimo wodanay allah, o yaltano e allah, ma allah yaltano e mo kaw tangini ɗon allahu subhanahu wa taala. musidɓe julɓe tedduɓe, anden o nda gurnanda wonɗen wuurude ka aduna ɗo, ma ɗan o aduna mo wonɗen wuurude e muɗum ɗo, ma o hoɗo mo wonɗen e muɗum ɗo, o hoɗo luwa ɗum ɗo ɗen koko tawata e luu, ko luwase wonɗen e muɗum, ko hoɗo mo tata allahu subhanahu wa taala no jarri bori en e muɗum, ko hoɗo mo waɗi fi examinugol en,
ko hoɗo mo waɗi fi testugol en ko hoɗo mo tawata o jarriborta en o addana en sattendeji o addana en ɓittendeji o addana en musibaji o addana en probléme ji hewɗi ka wonkiji meɗen e ka jawle meɗen e ka gurdam meɗen e ka dambe meɗen jomiraɓe gadde ɓe wi'i jarrabuye ko woni kon fof ko heɓata neɗɗanke e hoore ndi leydi koye piiji nayyi ko imma o jardibe ka wonki makko o jarribore ka wonki makko noneji jarrabuyeji ɗiɗi en torki allahu subhanahu wa taala si o jarribike en ya o newnan en muññagol jaɓugol jarrabuye makko on o yurmen o yarlo en e muɗum imma o jarribore nawnare ka wonki makko o nawna satta e makko sattira e makko alhaaliji ɗiɗi kadi imma o ronka heɓugol ko ñawdoro mana o ronka heɓugol feere no o ñawdoro sabu angal ma ɗum o oye o jarriboromo angal heɓugol ko o ñawdoro kon haray feere nden no woodi ñawdoɓen no wooda ka ñawdeteɗon no woodi kanko on Allah ronka hoddirangol mo heɓugol lekki makko kin ma ɗum o jarribomo ka ɓernde makko ka tuuyoji en torki allahu subhanahu wa taala taw jarribore en beleji meɗen nin e tuuyoji meɗen ni ma ɗum ɓe wi jarribogol mo kadi ka ɓengure makko sabu ƴettugol mo yiɗi e maɓɓe ma nawningol mo yiɗi e maɓɓe o suno o sonjo darugol ko honno o waɗata e ko honno o waɗirta ma ɗum jarrabuye tammo on o jarribe ka jawle makko ɓe wi mo on jarribaɗo ka seeɗa e jawdi makko no serti e on jarribaɗo ka jawle makko ɗen fof ma ɗum ko heewi kon e jawle makko ma ɗum o jarribe ka dambe makko ka teddungal makko ka neɗɗanyagal makko ngal ka dimankaku makko Allah elta ɗende jeyaɓe makko goo ɓe o jarridori kadi woolugol yimɓe e waɗugol yimɓe e ñewugol yimɓe e yennugol yimɓe e fenugol e yimɓe e wonnugol inde yimɓe Allah jarriboromo ɗen ɗende ɗon tawata ko honɗum woni dakkamme jonde maɓɓe nden ko honɗum wonta parfumji jonde maɓɓe nden ko honɗum wonta jaram jonde maɓɓe nden ko honɗum wonta ñaamete jonde maɓɓe nden ko kaarijo no waɗi kaarijo no wi'i kaarijo no meemi kaarijo no waɗi kaarijo no wi'i kaarijo no wi'i kaarijo no wi'i kaarijo no wi'i hara yiɓe anndi ɗum ɗon konko ɓe woni wadde on jeyaaɗo Allah ɗon no battinde ka dambe makko no battinde ka teddungal makko no battinde ka wonki makko no battinde e siɓɓe makko ɓen o muññoo o annda ko Allah jarribi mo o ruttoo ka Allah o toroo Allah e Allah ɓantan mo o muññoo ɓe maaki jarrabuyeeji ɗin ɗi diwata e ɗiɗo nokkeeli ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam anndiniino en noon wondema jarrabuye neɗɗanke ka aduna ɗo ɗen ko yaw anndu ko en ɓere no Allah yiɗiririmo noon wo Allah jarriborto mo ɓe maaki sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna idama al ajre bi idami l bala annde no mawnugol joddin ndin ko mawnugol jarrabuye on ko ɗum waɗi ɓe maaki ko ɓuri mawnude jarrabuye e moɗon ko menen annabaɓen summa salihun refti yimɓe moƴƴuɓɓen ɓen ɓe tawata ɓe moƴƴinani woore maɓɓe ɓe moƴƴinani allahu subhanahu wa taala ɓe golli an Allah yiɗiɓe ma yarliɓe foti golle ɗen nde ɗuuɗu foti ko golle gootum e nder golleji maɓɓe ɗi ɓe waɗuno ɗin Allah yiɗi gooto e muɗum o yarni o ƴetti o eltana ɓe jeyaɓe makko goo
ɓe tawata ɓe gollay ɓe neldamo kanko golle maɓɓe ɗen sabu ɗen golle makko gooto mo waɗuno mo allahu subhanahu wa taala ƴettanimo jaɓanimo yiɗanimo ɓe won haray ɓe mara jooni ko ɓe jooɗoro ɓe mara jooni ko ɓe immoro ɓe mara jooni ko ɓe waaloro ɓe mara jooni ko ɓe daroro si wona kaarijo waɗi kaarijo wi'i kaarijo waɗi kaarijo wi'i haray on jeyaaɗo allah ɗon allahu subhanahu wa taala no gasat ko golle gootu mo waɗanno allah yiɗanimo weytoranimo yarlimo jaɓanimo ɗen golle ɗon o elti woɓɓe goo kono ƴetta golleeji maɓɓe ɗin ñande darngal ɓe jonnoyamo kanko haray mo wuurde maɓɓe hiɓe yiide hoore maɓɓe ɓe sikki ɓe ɓurimo moƴƴude hiɓe yiide hoore maɓɓe ɓe sikki ɓe ɓurimo teddude hiɓe yiide hoore makko ɓe sikkude ɓe ɓurimo fiiji ɗin fof haray ɓe annda ɓurɗo jaasude neɗɗanke on fof ko on jooɗotooɗo woola goɗɗo goo ko tawata o yiɗaya woole ɗum kanko ko ɗum imowo goo wi ida atatka madammati min naqisin fa'lam annahu shahadatun li bi anni fadilu wooti indere an bone ma ayyibeede an ariri e neɗɗanke jaasuɗo anndu wondema ɗum ɗon ko seede wonandela min wondema hilan ɓurimo sina ɗum ko honɗum o bonnirta tan makko e heɓagole an si tawi meɗon fota ma himo ɓurilan ko ɗum o bonnanta tan makko e heɓagole an nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde man o yimɓe ɓe moƴƴiri noon reftino ɓe ɓurdiriri noon imanu ko noon woniri golle maɓɓe ɗen ɓurɗe ko noon jarrabuye on tiiɗirta e maɓɓe ko embere no ɓe tenirta o allahu subhanahu wa taala simo yiɗaniɓe moƴƴere o jarribortoɓe mi andina en no siɓɓe julɓe tedduɓe kala on jarribaɗo ka wonki makko ma ka jawdi makko ma ka ɓengure makko ma ka dambe makko yaw andu wondema allahu subhanahu wa taala wallahi o jarriboraki mo fihi mo añimo wallahi o jarriboraki mo fi halkugol mo wallahi o jarriboraki mo fi lettugol mo ko jarriborimo ko fi examinugol imanu makko ngun ko fi darugol gomɗinal makko ngal e fi darugol muñal makko ngal e fi o konku dambugal allah ngal o toona juuɗe makko e ka allahu subhanahu wa taala o wiya ilayka ashtaki ya rabbal alamin ilayka ashtaki wa anta adu o toona juuɗe makko ɗen o toro allahu subhanahu wa taala o annda wondema ida daqati dunya lay fa babullahi maftuhu amamak si aduna on teñanima faɗanima baafal allah ngal subhanahu wa taala no uritanma fewtumo kanko toroɗamo ko ɗum si allah no jarribo jeyaɓe makko woɓɓe goo si ɓe heɓi musibaji yaɓe fewtu allahu subhanahu wa taala ɓe toromo o anndu wondema allahu subhanahu wa taala o waɗirali ɓe ɗum ɗon fi lettugol ɓe أبشر يا من صبرتم واحتسبتم بالأجور العظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق قال ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى شوكة يشاكها نلعب صلى الله عليه وسلم بماكي heɓata jeyaɗo hay hunde na sunde na himme na sonja wonki na hay hunde heɓatamo si wona allahu subhanahu wa taala montira e bakkatu makko sabu ɗum ɓe maaki hay ko bullun tufatamo kon konko musatamo kon si tawi o jomdinike o durtike allahu subhanahu wa taala allah ɓantay ɓantay ɗum ɗon e makko o koramo moƴƴere molanande ñande dargal anden no wondema ko wiyete ɓura ko wiyete muññal نكور من يلنطيرك الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه قد ذكر مكانها في كتاب العزيز أكثر من موضع وجعل جزاءه من أعظم الجزاء كقوله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله سبحانه وتعالى عندني إن أنم بمن يتوب ساتندجي وعندني وندما كان الله سبحانه وتعالى ويبقى يوم دانغال هم joddi ñande dargal ɗiyo yottinoyta e moɗon ɗiyon hendoyto ko tawata aray na ko calculte ثم قال بعض السلف لا تقال أجور للصابرين ولا تقال الأجور للصابرين ولا تؤذن وإنما تغرف لهم غرفة جميرا بغاندé gowi ɓe muññotoɓe albalawuji si ɓe ɓika aduna ɓe muññotoɓe sattendeji si ɓe ɓika aduna ɓe muññotoɓe tampereji si ɓe ɓika aduna
ɓe muññano allahu subhanahu wa taala ɓe annda woddema allah waɗanali ɓe ɗum ɗon lettugol ɓe allah waɗanali ɓe ɗum ɗon halkugol ɓe allah waɗanali ɓe ɗum ɗon sabu o hiɗaɓe ko waɗirani ɓe ɗum ɗon ko fiya ɓe rewirmo muññal ngal jawal ngal tawata ngal weele allah o wiya ɓen ɗon wi'i wo ɓen ɗon joddi maɓɓe ndi ñande dalngal ɗi peesetake ɗi nokkete tu woni nokkande ɓe jonne ɗen andi ko wiyete no ari ko wiyete asabru fi lisani l arab ka al arab ko alhabsu wal kaf ko jogitagol jogito muñño e on ɗum hara wullitanaki neɗɗanke jogito e on ɗum hara wullitake e allah na wullitanagol allah de wullitoro allah hara wullitorani allah o wullana allah o toro allah o holla allah sifa ko annabaɓe waɗayno ko naya o wullir allah wondema allah waɗila he ko allah waɗila he ko min kam miɓi mi anda kon ɗum allah tagiraniɗam mi anda la na ɗum o watta ko ya wi'u allah ko an andi ko waɗanɗalan ɗum miɗo andi noon ko waɗiranɗalan ɗum na sabu ko añuɗalan kon miɗo andi ko waɗiranɗalan ɗum na sabu lettugollan mi andi ko waɗiranɗalan kum ko moƴƴere wonde nden ɓaawa muɗum ɗi heƴata e an si ɗum ɗon arano e an mi andi ko waɗiranɗalan kum ko montangollan bakkatuji andi mi andi mi anda mi andi ko waɗanɗalan ɗum ko ɓantugol daraja an ka aduna ɗo e kalakara mi andi ko waɗiranɗalan ɗum ko nadugollan ka aljanna allah kono min komi neɗɗanke miskino lowuɗo mi tonata jarrabuyeji ɗin ɗi fof allah mi torikema yurmende ma nden no yaaji ɓuri ɗum ɗo allah ɓantanan ko jatbuɗa kon e an wallahi allah ittanaymo o waɗanamo moƴƴere ɓuri ɗum ɗon allah ittanaymo o lontinanamo moƴƴere ɓuri ɗum ɗon anden no wondema akhil muslim isbir ala bala'ik fa inna allaha subhanahu wa taala qad ibtala man hum khayru minka afdal fa innahu qad ibtala anbiya'ahu ibtala ayyuba fi nafsihi wa malihi wa alihi allah subhanahu wa taala jarribi ke yiɗaɓe ɓurma tedduɓe ɓurma ɓurnaɓe ma o jarribi ke annabaɓe makko ɓen o jarribi ke annabi ayyub o jarribi mo ka jawle makko o jarribi mo ka ɓengure makko o jawribi mo ka wonki makko harimo yaññinana himo okkora himo mari jawle wiyeteno ɗen jawle fewndo on sayi ka gese ka deme ka noone peeji ɗin fof ka mummunteeji ɗin fof o okkora e miskinoɓe o ñamminayi o okkora e o wula basal himo mari gomɗinal himo mari ɓengure himo mari ɓiɓɓe worɓe e rewɓe allahu subhanahu wa taala jarriborimo ɗum jawdi ndi yahi ɓengure nden accimo nawnare ari e makko o soñji o tampi haa o anditi ko watta allahu subhanahu wa taala wolani en ko waɗuno kon o wi wa ayyuba id nada rabbahu anni massaniya dur wa anta gayru rahimi wa anta arhamu rahimin o sewti allahu subhanahu wa taala o wi allah memi laddey ko yiɗa kon o holli allah ko allah andi o holli allah ko allah waɗi teddingol andingol allah wondema himo weltorimo gomɗini o wiyaani ko kaarijo waɗimo o wiyaali ko sabu wonde kaari o waɗirana o wiyaali ko bengotoji a waɗiran o wiyaali ko ɓengu a waɗiran o wiyaali ko kaarijo mo mi gollirata men haɓi ka golle kanko waɗiran o wi holli waɗuɗo mo on e annduɗo fii muɗum on o wi memiran kon ko yurmende ma nde no ɓuri allah subhanahu wa taala itte makko o rutti ɓengure makko o rutti jawle makko o rutti teddungal makko ngal o mantimo kadi o wi innahu wawwab allah jarriborike annabi yaqub bi firaqi ibnihi o wulli han goɓɓi ɗin wumindinimo hiɓe ɓadodiri o yaalimo kono ɗum o wi innama ashku bakti wa udni ila llah o fewti allah o torimo الله سبحانه وتعالى جرب يوسف بفراق أبيه ووطنه وصار عبدا وسجينا وأعظم سجين في تاريخ الإسلام في تاريخ الناس بعد ذلك رفع الله عنه البلاء وصار عزيزا وصار ملكا الله سبحانه وتعالى ittani ko jarribi mo kon o waɗi mo tedduɗo o waɗi mo lanɗo o waɗi mo annabajo wabtala sayyiduhum سيد ابن آدم بلا فخر
محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ يتيما ومات له ابنائه جلهم في حياته وأصيب ما أصيب وحصل له ما حصل له من قومه فصبر واحتسب فرفع الله شأنه وأعز قدره وأعلى ذكره وجعل له ما أنتم تعرفون أكثر مني. الله سبحانه وتعالى استيء جردبك بندون أو أني بدون كهون أن ستنتك ولا جربورت معكم عندنا نلا صلى الله عليه وسلم ماكي لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ماكي جرب يتيرا تاين دانك جيادو هان او ياي هوري ليدي الله ndin hara ala makko bakkatu ko buri fandude hara Allah subhanahu wa ta'ala ittani mo bakkatuji makko din di fof Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wi al awarid wal mihan kal bardi wal harri فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما ولم يختم لذلك ولم يحزن. ابن تيمية رحمة الله عليه أوي أن تجيء عندي wondema jarrabuye koye ɓasane ɗanke e gotel e yiɗo piiji nayyi imma ka wonki makko imma ka jawdi makko imma ka ɓengure makko imma ka teddungal makko ka dambe makko wosi o andi wondema ɗum ɗo no wayi wano ngulendi e jangol ɗin ko piiji yanayi jangol e gulendi wosi neɗɗanke andi wondema ko noon jarrabuye wayi yani o mara feere ɗum ɗon waɗata wo o setintase o jarribama o tunota ko si o jarribama o gomɗina o anda wiide makko gulendi ari ma lakkere waɗa si jangol waɗi ma ɓandu ɗum ɓuuɓa o gomɗina o jogo ɗum ɗon hara o sakkinanayi hoore makko o anda wonde makko allahu subhanahu wa taala woni ko jarribo mo ɗum ɗon audu billahi min alcheytani irrajim wala nabluwannakum bi cheyin min alkhawfi waljoyi wa nafsi min alamwali wal anfusi wassamarat wa bashir الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد الواجب على المسلم عند المصائب أن يصبر ويحتسب ويحسن الظن بربه ويرغب في ثوابه ولا يتسخط ولا يجزع بل يعلم أن ما قدره الله عليه من المصائب كمرض أو موت أحبة أو تلف مال أو استطالة الناس في إرضه بل حتى شوكة تؤذيه وتؤلمه فله في ذلك حكم عظيمة هي تكفير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات وسبب في دخوله الجنة كما قال سبحانه وتعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. musidɓe julɓe tedduɓe en yettiti Allah kadi no hanirano yettirede en torike mo yaw newnan en wawugol mo yettugol tono kala no hanirano yettirede en seeditike wondema reweteɗo wala e hoore gonga si wona kanko en torike mo yaw tabintingen e hoore ɗum ɗo o ƴettitani e hoore ɗum ɗo en du'ike en torike en seeditike wondema nelaɗo sallallah sallam ko nelaɗo makko o nelirimo gonga ko nodduɗo e fande ko welata Allah yarlowi Allah ko Allah yiɗi yarli en torike Allah dumin kisi makko e hoore makko e dendanangal sahabaɓe makko ɓen e kala jokkuɗo laawol makko ngon haññande dargal ngal dari. musidɓe julɓe tedduɓe anden no wondema no waɗɗi e julɗo si o heɓi musiba yaw muñño yaw jorto moƴƴere nden ka allahu subhanahu wa taala yaw moƴƴin yelo makko e Allah e miijo makko ngon e Allah yaw yelo heɓugol joddi moolanaɗi wondi ɗin e nder ɗum
wota o seetin wota o tikkin ta o wolu haalaaji ɗi tataɗi hana ka wolede ɓay ɗum ittantamo ko waɗa kon ɗum ko ɓeydatamo kon tun ko perdi ka aduna ɗo e kala kala anden no wondema ko allahu subhanahu wa taala hoddiri kon e ma wano nawnare ma mayigol yiɗaɗo ma perdugol jawdi ma juutugol ɗende yimɓe ɓen e ma e teddungal maɗa ngal e ño'ugol ma e bonnugol yinde ma e wolugol fima ko waɗɗa e ko a waɗa ya andu wondema ɗum ɗon fof hikmaji molanaɗi no woodi ko Allah waɗi kon e muɗum no jeeya e muɗum ɓantugol ittugol bakkatuji maɗa ɗin e ma e ɓantugol daraja ma ka Allah subhanahu wa taala hayti kamɓe ɓe sikki ɓe liɓi fima kono ñande ɓe tawoyi ɓe tonu fima ɓe ni tawi ko ɗo waɗiranno ɗum kon ɗum ɗon noon kadi Allah no wawi ittude ka aduna ɗo kadi o toona fima kadi ka aduna ɗo ɗen e yewti fi annabi Yusuf o yeeyano o waɗa jeeyaɗo o soka hoynde ɓura ɗum falabita fi sijini biɗa sin o neeɓi ka kaso o woni kaslamogojo o hoyna nde tawno ɓaawo nde tawno ko ɓiɗɗo annabajo teddungal ko ɗon arata ɓaaro ɓeeɗi ɗon kadi ko annabajo teddungal ko ɗon arata fawo wonnugoɓe ɗum ɗon kadi Allah nokkari mo ngari ko gooto mara okkede ko an ɗon arata Allah lontini ɓaawa ɗon sunde o seede ben makko o naɓa ko paykum o liɓa e nder ko weendu o hulita mummunte ñaamumo ɓe sikki o lutti woɓɓe ari hoccimo ɓe sikki ɓe hoccu ɓe yeeyi o sooda o hoyna o jaasina o soka o fewti Allah kaka aduna ɗum fof heɓi mo Allah no wawno marde joddi makko ni han o yaaka lahara o ittanamo ko waɗino kon fof o wiya naatuka aljannaji an waɗu ko faalaɗa yaw ka faalaɗa ñaaɓu ko faalaɗa balwurin fewtu daara taguɗo ma o leere mo faalaɗa kono o yoɓimo ko aduna ɗo taw rafa'a qadrahu wa ja'alahu azizan aminan o tooni fi makko ka aduna ɗo tawi goɗɗum woletake si Yusuf wiyaali ko ni waɗirte ñaawore taƴetake si Yusuf wiyaali ko ni waɗirte goɗɗo soketake si tawi sokkanoɗon wiyaali ko yaw soke sokkanoɗon si o wiya sokkaɗo yaltine o yaltinte sokkanoɗon jeyi kasol ngol sokkanoɗon jeyi sokaynoɓe mo ɓen sokaynoɗon jeyi ka soketenoɗon Allah ɓanti fi makko ka aduna fo wallahi en wolata goɗɗo en ɗuytata goɗɗo en yennata goɗɗo en wolata goɗɗo en waɗata goɗɗo goɗɗum sabu ko añuɗen ko Allah okkornomo kon sikke ngen gaynidi e makko Allah no wawi ɓantude fi makko ɓuri ko ɓantuno kon fi makko Allah no wawi ɓantude fi makko ɓuri ko ɓantuno kon fi makko nabi Yusuf heɓi kon Allah waɗimo kon Allah okkorimo ko ben makko wulli hankite ɗen yeyi Allah rutti gite makko ɗen e makko o wi ɓiɓɓe makko ɓen min si tawi taw sikku tun ko mi wola ñonkon na non woniri inni la ajidu riha Yusuf wallahi on mo mi wulluno fi muɗum duuɓi heewɗi wallahi barngol makko gonno ukkade lan on mo sikkuɗon o maayi wallahi barngol makko gonno ukkade lan ɓe wooli kon dolokke makko on adda buga ka yeeso makko Allah ruttikita makko ɗen Allah addori ɓe kasare ɓe woni lamɓe kasare kam ɓiɓɓe makko wonno ɗon kaslamogojo Allah si tooni fi jeyaɗo makko o jarribotomo so jarribike mo ɗum hollali wondema Allah añimo ɗum hollali wondema Allah accitimo bal ko Allah ɓantay fi makko woni Allah toonay fi makko woni woɓɓe goo heɓo woɓɓe goo ɓanto en torki Allahu subhanahu wa taala yaw dandu en e jeeteɓe jogeteɓe
anden no wondema jeyaɗo o jeyaɗo daɗali jarribeede ka aduna ɗo ɗen o jarribete ka aduna wonde kaw anda si tawi woni annabaɓe Allah ɓen ɓe jarribama ka aduna ɗo noneji jarrabuyeji sattuɗi ande wondema alamo jarribatake an abi saidin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya rasul Allah ayu an-nas ashaddu bala'a qala al-anbiya qultu thumma man qala as-salihun in kana ahadukum la yubtala bil faqr hatta ma yajidu illa al-aba'a yahtawiha wa inna ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bir raha o wi Abu Sa'id al-Khudri wo mi landino nelaɗo ñande go mi nelaɗo ko hombo yimɓe ɓe ɓuri sattude jarribeede nelaɗo maaki ko annaba ɓen resti ɗon yimɓe moƴƴuɓe ɓen woɓɓe maaki woɓɓe maɓɓe jarribete ko aduna sattirana ɓe han ɓe jarribore basala han hara ɓe heɓata sina concol hay concol gotol ngol ɓe suurirta hoore maɓɓe ɓe heɓata ɗum ɗon kono woɓɓe ɓen ɗon ɓen waɗete ɓeɗin jarrabuyeji ɗon fof wo aduna hara ɓe weltori ko ɓe jarribora kon ɓuri ko goɗɗo e moɗon wertorto kon si Allah jarriborike mo heɓugol galu ka aduna ɗo ɗen si Allah jarriborike mo heɓugol goɗɗum ka aduna ɗo ɗen anden no wondema on jarribaɗo yaw andi tuko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wo sadiqul masduq qal ajaban li amri lmumin in amrahu kullahu khayr wa laysa dhaka illa lilmumin illa lilmumin in asabatu sarra'u shakara fa kana khayran lahu wa in asabatu darra'u sabara fa kana khayran lahu wa ma dhaka illa lilmumin nelaɗo sallah sallam maaki ko ayo jarribaɗo heɗo ko neɗaɗo sallah sallam weltonorima ɓe maaki fi kawe ke coɓoti fiyake julɗo ɓe maaki ɗum wodana si wona julɗo tun si o heɓi moƴƴere o muñño Allah ɓeydanamo moƴƴere kadi o welto kan o jarni Allah no Allah hanira noon jarnirede hara o yeddirani ɗum Allah o jarnira ɗum Allah rewugol Allah o jarnira ɗum Allah ɗoftagol sariyaji Allah ɗin o jarnira ɗum Allah wallitagol ɓe mara ɓen o jarnira ɗum Allah anditugol fendo o marano nde moƴƴere ɗon ko falano kon ɗum o jarnina ɗum ɗon fof Allah ɓe maki so heɓi kadi maɗum si goɗɗo heɓi jonɗin ɗon heɓi sattunde o muñño o wiya ko Allah woni ko waɗanilan ɗum kon ko kanko woni ko waɗilan ɗum o rutta ɗum noon ka Allah subhanahu wa taala kalmo ko jogo wiyeteɗo fudal woni iyaɗo wi no Allah subhanahu wa taala la yata'ahad abdahu almu'min bil bala kama yata'ahad ar-rajulu ahlahu bil khair o wi Allah subhanahu wa taala no dartinira no wattana yiira no okkora no addora no remplaça no dépensira jiyaɗo makko gomɗinɗo mo jarriboromo mo dépensira mo jarribagol mo no goɗɗe moɗon wattironta noon yiila ɓengure makko nden okkorgol ɓe moƴƴereji aduna no Allah no waɗira noon jeyaɗo makko hara ko soñjaji woni okkudemo no goɗɗe moɗon falte okkugol ɓengure makko nden moƴƴere o wi nokkugol kadi o wi neɗɗanke on o heɓata imanu timmungu tigi hanyande o konti jarrabuye nema hatta yu'adda albala'a ni'matu hal tata so heɓi jarrabuye o wi alhamdulillahi rabbil alamin warraha musibatun tanga o heɓi hettende o heɓi yanyanede o wiya Allah jarribori kelan ɗum ɗo kadi Allah jarribori kelan ɗum ɗo kadi Allah jarribori kelan jawdi kadi Allah jarribori kelan ndu suudu ɗo kadi Allah jarribori kelan ngal otowal ɗo kadi Allah jarribori kelan humɗe kaari kadi tawa ko moƴƴere me eynen yiyete moƴƴere wo ko on say kanko ko ɗum o wullirta o wiya heɓi musiba ɓe ngadi ñande goo sahabajo goo addananono jawdi ka makko tawi ko ɓe sendu dokke ko julɓe ɓen heɓata kon ka banque julɓe ɓen ɓe addorani mo geɓɓal makko ngal ka suudu tawi on tawi kanko e sonnajo makko ko abaya goto woni ko ɓe woni ɓe sanjindira ko makko kon ari jawdi makko ndin o naadi ka suudu sonnajo on ari tawi mo ka chambre mo wullude o wi ko wullimma kaarijo o wi wallahi ko fitna naati ka men wallahi ko musiba naati ka men wallahi ko jarrabuye naati ka men wallahi ko halkata e naati ka men sonnajo wi a wara e langoni wolanan kon ɗum naati ka men tawi no sattanima e wolugol o wi ko jawdi ɓe addi sonnajo wi miɗo yaltude kayasi ko na sonnaɓe wiya ɓen dey ko bammakko mi ɓornoto na sonnaɓe wiya ɓen dey min kadi mi yahay kala ka gorko yeyi
na sonnayɓe wiya ɓen deysi a haddike wude si a wattike pantalon mi wattoto pantalon ko sonnaɓe anduɓe ko ɓe tagiranaɓe ko o wi miɗo yaltude kaya ɗo mi naatugol ka suudu ɗo mi sikkano mi waɗima ko mettuma tawa koya addan en fitina ka galle meɗen mi sikkano mi mettinino ɓernde maɗa nen tawa koya finiran addorgol masibo ka galle meɗen ɗoya mi naatugol ka nder suudu ɗo mi torikema sabi allah ƴettu ko ari ɗo ɓa hiɗa andi jeyɓe ɗum ɗo ɓen hiɗa andi adha to jimɓe ɗum ɗo ɓen hiɗa andi ɗum ko miskinoɓen jeyi an e moodi makko gotun san sotoɗo miskino ɓuuri on ange modima on mara hay hunde miskino ɓuuri on o wi ɓay noon hiɗa andi ɓen no wooda mi torike ma sabi allah ƴettuɗum ɗo natta o ƴetti kala ko woni ɗo kon tongo yaltimi ɓen ko yiyayno kon e ko yiyeten kon na gootum enen duwana ɓen hannde ko ñaamay ɓen riba duwana ɓen hannde ko wujjay ɓen duwana ɓen hannde ko jattoɓe ɓen duwana ɓen hannde ko yeeyoɓe hoore fenande ɓen duwana ɓen hannde ko huuɗotoɓe hoore gengu maɓɓe ngun duwana ɓen hannde ko ɓe ittata ɓen zakka duwana ɓen hannde ko si wiyama fi sabilillahi ɓe fewtiratoɗen si wiyama hannde ɗe mari organisation hunde kaarire ɓe wiya inde kaarijo kankoni paren ɓe ƴetta kala ko ɓe mari ɓe nawa toon enen ko ɓen woni duwana ɓen ka meɗen kamɓe duwanano ɓen ka maɓɓe ko on haysi o mara goɗɗum tawa diina makko kanno e juuɗe makko ko on mo tawata si o heɓali goɗɗum diina makko kam perdani o perdali hay hunde hoore leydi allah ndi on say o yaltini o naɓi kanko fadil bun iyad o wi ko sifa ɓen ɗon woni yimɓe moƴƴuɓe cheikhul islam ibnu taymi nokkugo ali radiallahu taala no wi ande no muñal no wayani neɗɗan e imanu no hoore wonirani noon ɓandu kala mo tawata o mara muñal on o mara imanu cheikhul islam ibnu taymiya kadi o wi muñagol e sonja ha tonjinal e muñal ka sonja no anda no feeñi kono ha tonjinal e muñal ka hettare wo ko ɗon woni andaka buyi no sikkuɗe si hetti o wiyatake yaw muñño wo on ɗon kadi mo ha tonjini e muñagol e rewugol allah e konko allah hettinimo kon sanga nde wiyete kaarijo joni lewru kaariru hewti calculé ko mari kon fof tawa milliard ji buyyi hay ɗo ɗen zakka ha ko ɗon no wiyete alajje muñe tun itton ɓayari on ala ɗin on ɗo imo hattonjine muñal on ɗon imo hattonjine muñal ko ɗon wiyata ɓe wiya ko ɗon ɓe noddindirtaki tan awaynen ressortissant nokkeji kaarire wattanen yila dey kamen ɗawi ɗin toon nden ndi boni dey awalagge hikkane yeeso oye istugol ngol na ɗum woni probléme kono ko hombo jogoto haraydi bonata alagge no anndi ko zakkaji ɗin ɓe woni ɓe muñaaki ittugol ɗi jonna hanaɓe henndade ɓen ɓe ƴetta ɓe jonna goɗɗo wiya waɗen taraw ka men ɗa waɗen juulirde ka men ɗa ɓe ƴetta ɗum noon ɓe waɗa caisse social maɓɓe on o wi ka hettare kadi muñal no toon wo fiyon ɗum noon wo yimɓe ɓen ɓe fof ka basal muñagol basal fayda hiɓe fota hiɓe andi fi muɗum buy no wawi muñade wo kono ka muñagol ngalu heƴata yimɓe buy ngalu heƴata yimɓe buy wo ɓen ɗon kadi noon hiɓe hattojine muñag molanangal andugol wondema si ɓe muñaki ha ɓe rewirta allah ɗin ɗon no moƴƴiri dey woko ɗum waɗi si tawi nelaɗo sallah sallam no yi e nokkugo ɓuray ɓe natoyde ɓen aljanna ñande darngal ko miskinoɓe ɓen ɓurayɓe naatoygol aljanna ñande dangal ko miskinoɓe ɓen ɓe nganndi ñande goo nelaɗo sallah sallam nodduno sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe wi are nangue har no wuli moƴƴa noon ɓe wi aha are ɗo mi hollan misal tun no ngal darngal wawita ñande darngal ɓe daari ɗon mo mara hay hunde ɓe wi daroɗa wolanalan fi jawdi maɗa ni o fuɗɗi wolle ko a hawdi ko adoya heɓugol ni no miijornoɗa noon plan mo étude mo waɗunoɗa on han heɓuɗandi si a heɓoyndi no dépensirɗandi ko non wolata o dari o wi kammu ngun e leydi ndin e towugol e yaajugol e uɗitagol ko ndewanade ɗo tumin mari ɓe maki daroyo to ɓe
ɓe daari goɗɗo e maɓɓe ɓe wiyaru daroɗa Abdourahmane bun Awf o ari o fuɗɗi tum o yahan o andi tuma mi yejjitino ɗum ɗa kadi no mi annino noon si meɓɓi mi waɗata o tawi o lakkama o fof woni ndiyan nelaɗo sallah sallam ɓe maki yawoniroya to ɓe maki ko noon dargal ngal wanoni taw filin goto on feƴƴoyta ñande dargal si o na on wolanayi Allah fi muɗum filin on feƴƴoyta sina on wolanayi allahu subhanahu wa taala fi muɗum wo ko woni tum ɓaylol ndi kan kombo wiyete muñño ko neɗɗo mo marago ɗum wo amma marɗo on ko ɓe wiyata ko jarnu wo sina ɗum kan jarnugol e muññagol mo mara e marɗo no hatto jini e ɗum ɗon ɓe fof ɓe hani wadde ɗum ɓe muñño sabu waɗirgol no Allah faalira noon ɓe jarna Allah sabu ko okkori ɓe ko ɓeeɗa kadi ɓe muñño sabu Allah okkorani ɓe jarna Allah sabu ko Allah woni ɓe marande ko ñadde dargal ɓe ɓi ɗum ɗon ɓe fof ɓe fota e muɗum en toriki Allahu subhanahu wa taala ya o waɗu en e ɓen ɓe tawata hiɓe okkora muñal ko aduna ɗo ɗen anden noon kadi wo ko ɓuri mawnude fitinaji ɗin ko fitinugol goɗɗo ka diina makko ɓaawo ɗum ɗon si on tigi perdi ka diina makko o maraka o immitoyo dengu ala ko tata okkora mo ko perdi ko hanñande fo ma siko noon kadi si tawi on tigi okkoroyama moƴƴereji ko woni kon sabu muñal makko ngal o tawi ja o muñanoki kaaduna ɗo ja'alana allahu wa iyyakum min as-sabirin al-muhtasibin mimman yuwaffawna ujurahum bighayri hisab allahumma ihfiz alayna dinana wa dunyana wa amnana ya jawadun ya karim hada wa sallu wa sallimu ala rasulikum kama amarakum rabbukum fi muhkami tanzili إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واحرسنا برعايتك يا ذا الجلال والإكرام وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا والكسل كلا والبي والإبانتال